yami yangento angafaneleka ngiphile khona khona la kulesigodi lesi bantu labaningi bayangathi inkosi omsindisisi lelivangeli khona la phambi kwabo bantu inkosi omsindisisi haleluya ngicela ngiyabingelela ke ngibingelela bishop wami ngibingelela bishop ngibingelele iprotocol yonke la yana khaya inkosi omsindisisi ngibonga ukuthi nanisenihleli phasi ngabona ukuthi nami ningangipha lethuba lokuthi ngifike ngime phambi kwenu ngisho something ngiyabonga kakhulu bazalwane angikuthathi lula lokho futhi angikuthathi kancane ngiyabonga kakhulu nje ukuthi kulomgcobo lelikhona la endlini ukhethe ukuthi mina kube ngimile entawo ngaphambi kwenu sishare live lenkosi haleluya haleluya sikhona timbokodo sikhona timbokodo sikhona timbokodo abale mlingwana nemafleet Kodwa lefuna kukusho nanoma unjani
Hallelujah. Ngifuna nami ukunotha kahle kube nithi angikhoni. Ngoba nangibuka lokho ukuthi uNkulunkulu nasekadalile konke. Nakavala icreation udala wesifazane. Lithi ngendlela lewasebenza nzima ngakhona ngalelo langa. Lokudala kwalo wesifazane wathi sayida ukuthi ngelanga le7 ahlale phansi bese uyaphumula. Hallelujah. Lithi livule Nkosi lo wesifazane lo daliwe. Nguye lo waqhubeka wadala labala before lo wesifazane afike. uNkulunkulu njalo nakufuna kube khona bekufanele yena adale. Kodwa kwathi nakufika lo wesifazane waqeda lapho yakakha imishini yokudala. Wathatha amakhiye waniketa wesifazane. Dala nani nanze. Hallelujah. Multiply. Gcwalisani umhlaba ngoba kufike wesifazane ungathatheli phansi. Hallelujah. Ushatshiwe utheleliwe. Sometimes nalamakhaya bayake basipide ngamagama la ngasimnanzi. Kodwa lizulu ngifuna ukushela lokho nje ukuthi lizulu luthembile. Amen. Hallelujah. Amen. Hallelujah. Amen. Siyabonga mababa Nkosi yami sifundo. Usifundise kamnanzi bazalwane. Ngani. Yakushoka nami nangithi nami ngathi ngenze le bush. Ngathi nami ngifika shita empalini leshishasazi. Ngitamkomba amasingi. Ngoba lokho kona utrainile nanoma bekatraina sometimes ubengathi ukhozi. Kodwa utrainile kwathi imuva bekushona babetala wami beta boThandi bomakesibani. Wafike maketala wami lomkhulu washo athi shakhoma leshi. Shakhoma. Ngeva kuvuseleleka ukuthi yabo. Nanoma bebambukele phansi shamswazi. Shakhoma. Hallelujah. Hallelujah. Bazalwane kungasingathatha isikhathi lesithe akadlimi nesikhathi kakhulu. Isikhatsini emake. Wesibuma. Akusuwe. Hallelujah. Manje. Ambangela. Hallelujah. Before we save in the gospel, the gospel of Revelation chapter 12, verse number 1 to 5. So Sambulo chapter 12, verse 1 to 5. But it's our phones and our show as a Hallelujah. Amen. Ngifuna kusho nje ukuthi ma-group onke ukahle ngoba ngedalento ukuthi angifuna bathi inkosi yabo mayi ngifike ngikhulume nabo make nasiphuma ngobalo kumbe bobhuti bakhompleni yangavele ngeke sonke sibe sihlala phansi wena ukhuluma ngabo make kuphela bobhuti nabo babo ungakhulumi ngabo. Ngafunza from lapho ukuthi noma kuyinkonzo yabo make ucover everybody. Aweni lokho ukuthi ukukhonze komake kodwa noma kuyiyouth mabo babe nabo make bakhona ngalokho njalo nakhona ukhonza konke kuhlangene. Hallelujah. Nje ngifuna kusho ukuthi all groups and their meaning and their responsibility. Lokusho ukuthi kune Sunday school, kuna bhuti, kuna sesi, kuna make, kuna babe. Onke lama group lawo ama meaning awo nema responsibilities awo. Ngifuna ukuthi nje kafushane nje sike siwa discuss siwabuke sisho ukuthi kuminani ukuthi uyiSunday school nokuthi kuminani yini responsibility yakho uyiSunday school. Kuba iSunday school kusho wena lo mncane nilenculako nicule kamnanzi nithi ungumyeni. Sishaye tandla ngoba nina nendalo innocent ngakhona nikase bhimbi. Nicula kahle always anizilibhindile. Sinishayele tandla ngoba niyiSunday school. Msebenzi lokufuna niwende. iBhayibheli lithi ngaloko hlonipha uyihlo nonyoko kude insuku takho dance. Naqhubeka nithi kude kuhlahlamele impilo yakho lokusho ukuthi uma ungahloniphi batali bakho kunakwenteka ufeyile esikoleni ufeyiliswa nedingikoko nalokho. Ukuthi batali bakho awubahloniphi. Wena na uyiSunday school umsebenzi wakho nje ukuthi udlale ubhunye naso uwabele enhloko netinyawo nako konke mama nakathi hamba yogeza you do exactly that. Awu negotiate naye. Ngomsebenzi irresponsibility lekuwe njengeSunday school. Nasibuya lapho sibuya kuma singing ladies I'm talking about those who are ready. Ukuthi anytime inkosi ngathi bakhumbule bawelele kids. Amen. Hallelujah. Singing ladies are those who anytime they are ever ready. Nanyalo uma ngafika nje umuntu
afika athi kuhle hand in marriage nangabe ukuthi right sithina sishaya ingoma ngekukhuleka sikuhambise uyokophekela kamkhoti angithi so labo ke umsebenzi wenu lomkhulu kakhulu ngiloko ukuthi uma kufika isikhathi senu sekushada abakasitsheli thina mina ngiyanitshela mahala ngaphandle kokunibhadalisa uma kufika isikhathi senu sekushada khetha right ngoba angeke ukhethe ifailure uto spend the rest of your life with that failure ungatifaki ku desperation ukuthi ushada ngoba sikhathi sesikuhambele uze ushade nemuntu ngisho namoya longwele wakho uyasho ukuthi lo muntu lo akasi right nakufika isikhathi sakho sokushada please khetha kahle ngoba lokuthi kufanele ukhethe kahle ngiloko ukuthi Efesu chapter 5 verse 22 to 24 akakhethi uthi le ndoda le wena utikhethele yona ngoba wena nawe umsikati une chance yokuthi khethela ngithi le ndoda utikhethele yona uNkulunkulu wabona kahle lele khathi wendele asakusini ngilomfati lomnikelo wanyalo umfati atikhethele nendoda yakhe uyatikhethela bona ufuthi ngibabantu bathi bathanza kanona uthanza ngobe wena uyatikhethela ene lo muntu lo otikhethele yena loyo ufanele umthobele uma ukhethe wrong utoba nenkinga yokuthi lo wrong lo mkhethile kufanele umthobele the word of God isho njalo ayithi ngoba lo umkhethe wrong once kwathiwa so husband yakho nebu wrong bakhe thobele Toba. Hallelujah. Umuntu lotikhet ngoba i-option ibuwe. Mu-30 Deuteronomy verse number 19 mangende put. Athi ngibekile lokuhle nalokubi wena uyakhetha. Amen. Lokho shothi from lapho wena une option yokuthi into na ungayifuni uyasho ukuthi awuyifuni. Njalo na uyifuna ungaze umkhethe. Ebuhle noma ngabe unjani ubuya azakiwe kufuna umqukulu umkhiphe ticathulo kufuna utho akufani condition le hayi yena ningakusho mara mina ngiyasho angithi utikhethele lesaba wena utikhethele ngifana umuva mfundisi afike lathi hlukanani nalethi zakwa ini angithi wena ungahlukanazo right lethu ngasathi singasithandazisi amen mina ngihlala ngisho ngaba ngathi siyazo bayamthandazo ngalalo mali ngicela ngifuna ukuba story ilinki lo baba yatsaba uyena ufike njani lo baba lo tsaba ngithole ukuthi nekwenda bola eJNF watikhethela lesaba angino kobe kamthandazo it's your choice Baba kude umuntu lekamfosteli. Kwakukuningi kude. Enongazi umkhethe kuze kuthiwe bathi I do la. Afakaze umfundisi namamfundisi kodwa kamnanzi ikhethe. Abeka nje wena uthi I do. Sibiya ku Efesu 5:22 to 24. Submit unconditionally. Hallelujah. Sibuya kuma single gentleman. Nawe kokuqala lokufanele ukwenza irresponsibility yalabo sesi. Lokho ukuthi kufanele uthandazele lokho ukuthi inkosi kubusisa ube nabo bantwana uya expect ukuthi na ufike emntini bantwana ube nabo
Hallelujah. Amen. We expect ukuthi na ufika emntini ube nabo abantwana. And abantwana iBhayibheli lithi bavela kuNkulunkulu. So it's your responsibility to pray ukuthi Nkosi ingakunxishi inzalo. Ngoba nawe la kulo multiply bafake wena nawe lapho phakathi kufanele ufike multiply lelo khaya lelo lofike kulo. Ungathi ufika wamthola babe ayi1 nohlala ni2 the rest of so lokho you pray because mandla akuNkulunkulu umntwana akabuye emuntwini. Hallelujah. Single gentlemen. Amen. Number 1, choose right. Amen. Amen. Choose right. Uyabona ukuthi lo muntu omchuzile na ubuye emsebenzini mathawu. Ufika umthola emgwaqweni ugcokene emthayithi uyazi. Wena ucamba usinaseka buyatohlala ekhaya lapho utoyekela lokudla. Unemanga. Amen. Nangabuya boqala uyobuya utola mnda ukuthi soshaye nama kwakho. Nawe uyathenjiswa nje abona mkinga. Azasho ukuthi umthola umsomo. Enevele umthola njalo. Choose right. Yeah. Ngoba lo muntu loyo uto spend the rest Of your life. with Hey. hallelujah. And lo muntu loyo kwangela ukuthi ukhethe kahle. Efesu chapter 5 Yeah. verse number 25 Yeah. to 31. Uthi lo muntu loyo kufanele you have to lay your life for that person. Yeah. Ingi. Ufuna umvikele, kufuna umthanze njengekhathi uthanza Kristu. Uyayibona le bhala ufuna uthanze ufike khona. Ayithi uthanze njengendlela lothanza ngayo, njengendlela uthanza Kristu. Nakhona futhi nangazi ukuthi uthanza Kristu awukwazi. Buka ukuthi Kristu lakakhe libandla wakakhe emakoti. Wamthanza kanjani? He laid his life for makoti wakhe. Then you have to do the same for your own wife. And in Atlanta, you chose that person. You do have an ability to choose. And number 3, you have to spend the rest of your life with that person. Don't you choose a lady? Yorkshire. Yorkshire. Nangangivuka sikhuluma. Wow. La size I do. Sishaya imininingwane. Ngayeva msimininingwane ukuthi ngikuthi njalo kushaya abazalwane. Noma kushada kuhle. Noma kushada. Konke labahlele ngibabona le muva le bashada. Bo chairperson lapha. Bo organize bashada. Uma ngishaya imininingwane kuthi lo muntu utikhethele yena so decide ukuthi sowukhuluma kakhulu le yensindiso indzaba ithi ngenile No divorce. Unless kune physical abuse mina ngiyayifaka leyo le ukuthi la kune physical abuse mina ngeke ngithi utophuma ngelibhokisi la kune physical abuse bafundisi bathi obuya bathi oyithekisha phela ubonakala ukuthi kwende kanjani. But unless kungiloko ungenile. Hallelujah. Simfundisele bakushaya kancane ngoba uyikhethele. Lokufanele ukuthi wena irresponsibility yakho lokufanele ukuthi uyithandazele. Uthola emandla yokuprotecta lelo khaya lakho lelo. Mina ngitshela beforehand, angithi before you get married. Yeah. Le khaya lakho lelo kufanele ubele emandla kuNkulunkulu newisdom ukuthi le khaya lelo uliprotect kanjani. Ngoba wena ngwele kufanele le khaya lelo uliprotect, ngwele le khaya lelo lokufanele uliprovidele. Provision yakho. Kuthi le khaya lidlile. What do you? Awunokuthi maka futhi impuphu irresponsibility yakho yokuthi ubone ukuthi lekhaya leli lohleli kilo makhawe lidlile. Then you have to pray ukuthi uthole umsebenzi lo right utokhona ku provide la lekhaya leli lolukala. Good year. Amen. Good year. Hayi kufike. Nangabe uyaclaim njengoba ngihlala enclaim
I'm the head. Ngichanza kakhulu. Ngacala ukuthi head ngithi oh my god na umthwalo womhlaba. Phela kusubmit khona kunzima mara nje please bani. Kulula njani? Provision. Protection. Ungaqala kumkhumbuta ngithi ngikuthobela umkhumbuto lokuthi you are the head. Nalokho engibona kancane ngiva kancane ihead tokhona kubonakala. Hallelujah. Uma uyihead yaleli khaya. Leli khaya kufanele ulinike iidentity lekhaya lona lelo. Nangabe kuleli khaya kufanele kukhonzwe uNkulunkulu nebantu bakho ufanele kuphila bungcwele wena. Bantu bakho babone kuwe nemngakho abone kuwe ukuthi la kule ndlu le indlu yensindiso. So kufanele kuyiphele ekhaya lakho as the head yaleli khaya ukuthi leli khaya linensindiso kuyiwa njani phambili. Verse 3 ufanele ku-raise lokuthi nanoma ngakhula adivate atendele tindo takhe adeviate atendele tindo takhe lafuna tona kodwa ngoba le nto okuyifakile la kuye iyawubuya kuye lithi livule Nkosi indodana yolahleko he came to himself wathi buyela la kuye kuthi ekhaya ngakhulise kanjani. Hallelujah. Amen. Single parents